Okay, sengiyakutshela ke manje nomfazi emakhaya. Uthini? For 10 years. Imani wo. Umfazi emakhaya. Athi ufuna kwazi lokho. Yeah. Udlala ngami for 7 years ngitsho ukuthi ngibuza ngakupha abantwana abayi2. Ngaze ngazala abantu abayi2. Awutshele mina waye Akangihloniphi lo. Akangihloniphi lo. Uqale nini ungakuhloniphi? Manje umzaliselana umuntu ongakuhloniphi? Uyazi nawe bhuti nami Angazi waye ungazisi into engazazi mina. Uthatha umuntu ombi bami wena. Yima yes. Maleni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS pronounce love asinkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita umshenami. Well guys, namhlanje ngilana kwababa uNdlovu sibhalelwe ngumama kahle umama uthi kunenkinga onayo ofuna nje ukuthi eyixoxisane nendoda yakhe sekazamile kakhulu nje ukuthi ekhulumisane naye kodwa indoda ngathi inokuphakamisa iba nolaka mayingabe bakhuluma wathi Jozi Bioscope ngiyacela nize sizohlala phansi nobaba at least sikhulumisane kakuhle ngitshele ukuthi why kwenzakala lento eyenzakalayo. Mama kunjani? Ngiyaphila bhuti kunjani? Ngiyaphila nama ithi ngiqale kubaba ngenhlonipho baba kuyaphileka. Hayi siyaphila ngeva nini? Hayi siyaphila nathi baba. Ubaba ngubaba uNdlovu ngithi. Ubaba uNdlovu. Yebo baba. Baba besibhalele usisi ngubani? Ugama lami nguNoluthando wakashabalala. Okay. Ngibizeni nabantu baka Jozi Bioscope uthi ngoba nginenkinga nendoda yami. Ekudala ngihlala for 7 years skipitile. Skipitile akangishadi. Mangilo ngibuza ukuthi wangangishadi akangiphenduli. And enye into futhi engizusubhlungu ukuthi every December makahamba uhamba nabantwana ekhaya. Akangihambi nami. So ngifuna ukubuza ukuthi kumbuza ukuthi yini le ngakayifihlayo or why ahleli nami labakithi manje sebayala ukuthi hawu dala uhlena nalo baba lo akashadi for 7 years. For 7 years yonke. So mangangiphendula lapha ngitshela ukuthi yini inkinga maybe asiphendulele ngaba ngcono. Ngazi ukuthi ngingahlalela mahala isikhathi siyami neminyaka eyahamba. Ngiya understand wena siswami right lapha ngikusole because manje isikhathi siyahamba 7 years akusixesha lokudlala. Nabantwana abawu2 imfana nontombazana. Obana ngathi wathi omunye una6 omunye una2 wathi ufuna umfana ngaqala ngayo umfana manje yini inkinga yakhe futhi? Mara mama why ulethele indaba mara ebantwini? Why usingayikhuluma hlala phansi sikhulume indaba? Ngikhuluma nawe kudala ngikhuluma sengikhathele sengingcono ukuthi ngibiza abantu bazongisiza. Ngabona sikhuluma le ndaba sihlala sikhuluma why ungayisho ke? Ngabona ukuthi Jozi Bioscope yiyo engangenzeli izinto zami zenzeke. Iqiniso lizophuma. So ubona ukuthi ngoba mina vela ukhona ukukhuluma nami. Hayi ngikhathele. Yeah, usuthi uyashuta akakho awukhona. Mara sikhulumile safisisana ukuthi manje hayi kuzoyenzeka kungasikudala. Kuzokwenzeka ngasikudala mara akalinde mina. Uqale nini wena umuntu omdala ukuthi uyicele le? Sesina 4 years. Uyicela ukuthi ngicela ungishade. Sengina 4 years ngicela ukuthi angishade. Since 4 years lo mntana oqala since ehamba naye. Ngathi hayi maybe ngoba akakafuni. Wes2 futhi nakhona senza kanjani ngabona ukuthi hayi lento sengikhathele. Sekukudala. Sengikhathele. Futhi i4 years uthi wena izokwenzeka maduze but umama uthi sekune 4 years. Yeah, mara phela angithi mahlela ami akawazi yena. Yabo mina ngiyazi ukuthi maybe ngihleli maybe isikhathi esinganani but yena so kusho ukuthi yena soyangijaha uyangiphusha ani ngimtshela ukuthi hayi akabe umoya phasi sikhulume indaba yonke into izohlangana but nihlala la manje mangukujaha abantu bakini wayengabazi abo anti bakho basisi bakho ngingabazi mangabe ngiyajaha for 7 years ngizalele nezingane 2 yonke ngiphela ngingadlalwa kanjalo makubonakala ukuthi kwenzakalani and mangabantu ebhasi Jozi Bioscope ngitshela iqiniso mabephuma ngiphuma nabo ngipaka impahla zami ngiyahamba kahle uyamthanda usisi yena kakhulu yebo but wami ngizama uku-understand mina la ngeke wena but phela umuntu 7 years ekuzalela ingane ezu2 wena lokumthembisa nje ukuthi uzomtshada phela mina la kukami la khala sami siginci la yebo angangitshela umfazi ukuthi mina ngenzeni la and angangitshela ukuthi mina ngimshade nini ngingamshadi nini and angangitshela ukuthi mangihamba ngekhaya ngihambe naye ngihamba nabantwana baba uyasebenza musi wena ngiyasebenza and nawe uthe uyamthanda yebo ngiyamthanda manje waye ungahambi naye uyapi ngoba ngisuhambela abantwana ngovashisa abantwana yena ngiyabuya mosi mangibuya mara ngihamba wonke ukuthi ngihamba labantwana ngisabuya ifamily yona wayi but uthi abakwazi musi mama abangazi for 7 years abangazi ngaphuma abangazi ngiyapheka nyawasha angeke ngenze bazokwazi ngesikhathi esifanele ngidala ngithi ngicela ukuthela umshini afuna ukuthenga umshini yebo bazokwazi isikhathi esifanele sengafika isikhathi manje esiphi engayinwanga bhuti esiphi leso uthi akagcoka impahla engayinwanga akagcoka impahla engayinwanga yebo phela isikhathi sofika igeli yakho lena or umfazi wami mama ingane mara indlela zakho wenza ngazi izinto awubonisi ukuthi mara emfazi yena ufuna ungilawula inkinga
uyakulawula ekuayinela ekuphekela ekulawula lokho Mnakethu angifuni kulawulwa ngumfazi mina. So makacela yonke into yakhona ihamba ngemasiko ufuna ngilandelise imigomo nemithetho yena ufuna ungitshela ukuthi ngenzeni futhi kuyengcono siyosayina akafuni futhi ukuthi sayini sayinani yini lokusayina ushoda yini wena ukuze angishoti ngalutho mara yini lokusayina sayina is for free ngizama understand ukuthi mhlambe ufuna nje ukuthi wena ngibe ngikipita for 7 years lamanye ifa lendlu isale nawo sengibophile kuwo ngoba anginabatwana nawo kahle awusengibophile kuwo uyibophe kanjani bhuti wami mina sengibophile phela ngoba nginabantwana sekufuna ngishade ngenkani akusikushada ngenkani ngithenga sengathi kuwe noba kuncane noba yi10,000 ngithi bazoyivuma awufuni nix abamazi yena kini ngithi bayamazi nokuya naye kithi yebo ichoice yakhe uthi angise kubo mina sengabi ready kanti ima lo mjolo wena le relationship yeni kanjani wena my brother sivumelene mina ngathi nje iyangithusa ngendlela sivumelene ukuthi manje sikhulumile sahlapha sakhuluma sathi okay Sophia sikhathi ukuthi manje ngimise ekhaya yabo anyway yathi ningumuntu wamasiko angazi ungathi yathi ningumuntu wamasiko mnakethu yonke into esihlela phansi nabantu abadala konke sibike nasemadodini konke siyakhuluma asibani sathathe into yesende nje so manje amadlozi awuye khona kule 4 years lokho edisappear athule mhlambe afuna le engatholakali madlodi ngiyo la protector ngendeni wami nalabantwana afunani ke manje ukuze nikwazi ukuchata nina hayi nakethu umqombothi singakwazi ukunigayela siJoseph Bioscope maye ngabafuna ukuthi ugaya umqombothi afuna ukuthi kube nomsebenzi owenzakalayo inkinga lekhona mina kethu ufunela umfazi ufunda ungihlonipha angafuni ungilawula angangitshela ukuthi mina ngenzeni eziphi izinto ozenzayo umama wena ongazithandi ongasho ukuthi hayi yabo lo akangihloniphi and uyangilawula okay beside ukuthi ucela ukuthi umshade because lokho ngiyabona into vele kumele uyenze as indoda ezalisa umuntu ngithi kuvela umuntu webangani majita vele ngiyashela majita mara uma ngithi nangifika njalo ebusuku mangifika uyazi nawe mangiphuzile maybe ngihambile ngayiSpanini ngibuya late ufuna ungikhiyela endlini athi ngilale ngaphandle emzini wami every Monday to Friday usebenzela utshwala awufuni ngilobola ngabusebenzela utshwala during the week ngithi khipha ukhathala nje ngithi ngishaya kwaThunyana ngishaya Thunyana ngibuye endlini ibhiya bhuti wami konje imalini 30 rand ibhiya wani cabanga wena bhuti wami ama 30 rand la ngoba uthi wena ushayela 2 uyalala i60 rand leyo in a day mawuthi 60 rand multiply by 5 bhuti wami uyabona ukuthi kuyaphuma boma 300 lapho and nange weekend I believe ukuthi nokubamba boma 4 ngoba ubamba 2 during the week so in a week wena bhuti wami I'm sure wena uyambhidliza nje u700 or 1000 uyalibhidliza ngeveki nje kuphela etshwaleni mara imali ukuthi ngiyovela kubo phela ikhona iseceleni iphi iseceleni ngibekile kushoda yini manje ngoba kukhona imali kukhona into kushoda yini so nephina kanyazi makuphela inyanga manje ngithenga ukudla abantwana begrand ngisengathi ngiyokubophisa ngisengathi abantu beJesu Bioscope abangincedile wena uyozusisi wena le phone yami kumbe yethu uyangisebenzisa yami le phone bethu angina phone mara une phone wena awuna phone mangimfonela mele ngiye banganini ngikhathele wangamthengeli yena ifoni ngamthengela wayilahla amafoni alahleka wona so manje ngiyothenga kangaka so wamthengela kayi1 in 7 years wayilahla manje mic yami yona mama ngiunderstand nomsindo kodwa mama ngiunderstand ngokuba ngazi ukuthi ngifuna ngiunderstand nomsindo umuntu omdala ngiunderstand kodwa ngicela ukuthi singamphakamiseli izandla yebo lento ayisho okay ngiyacela bhuti wami ngicela uhlale phansi uvumele lokhu mina ngiyacela uhlale phansi akafuni nokunikeza amanamba efamily bhuti wami ngicela ukuthi ngihlanganise nosisi wakho ke ifa ufuna ukubonisa uma abazali bakho kumenzani no khona into eshaya amanzi la wena sisi wami mangithi ngiya-understand khona into eshaya amanzi you can take the call Mr. G maybe Mr. Jones is calling you you can take the call my brother ngiko lo ngisho wena ngicela ningalwe ke ngoba manje uyambona ukuthi Mr. G soyithuna shothi ngabe kwenzekani ngoba kufa yonke into ekhona lapha endlini no awutshele mina ke wena bhuti wami ngoba no ukwatile usisi because nawe izinto ozikhulumayo nawe bhuti wami ngathi ngumntana kwa grade 3 wena bhuti and ngathi ukhuluma no girlfriend no boyfriend uyakubona abantu abanganayingane involved and nabantu ngathi bajoli 3 months nje they don't care ngoba bakazani kangcono le ngisho ukuthi ngilawula isuka lapho ke uyambona ukuthi akangicela unemanga ngathi uyakhuluma nami kahle nje ngendoda yakhe ukhuluma netso ukhuluma netho funa masikhuluma ngihlehle ngoba ngabe ngiladuzane ngiyithola impanga
ngabe that's why ngihlala ngibaleka ngabe ngokushaya lethunyana ngihlala ngiqhamuka ngicabulile. Bhuti wami umfazi wakho uzoba ibhiya manje. Umfazi wakho uzoba ibhiya. Akulankinga hamba. Kusala abantu bami. Okay, awutshele mina wena bhuti. Akulankinga la kusala abantu bami la. Awutshele mina wena bhuti. Ngoba manje umama wena unabantwana abawu2 empilweni. And umama uyumuntu ombiza umfazi wakho. Empilweni. Angithi Inguyi. Oh, yini le unobangela wena bhuti wami yenza ukuthi mawusuka la uye emakhaya ungahambi nayo mama ungafuni ukuthi ifamily yakho imazi? Sengafika isikhathi bhuti. Sengafika isikhathi sirathi ukuthi ngimazise. Bhuti omdala yazi mina. Ngizabela kona lokho ukuthi manje ngazi ukuthi funa abuye kahle abuye ngimfazi loqotho akhona ungihlonipha. Eke lo ngivikisa nangimpama so. Bhuti omdala mina yazi umuntu oxokayo ndikwazi ukuthi I can tell mawunijongile ukuthi wena you are lying to me. And when right now ndiyakubona uba uzama uniqhatha Brian inobucinga afana kubhale lalile lana. Uyabona mina nisumfazi wakhe andithi and ndize lana nifuna ukuthi uzoxelela umfazi wakho inyani uba why wenza lento yenzayo ukuthi ubumzalisa umenza ngathi kumele into uyakuayinela ukuthi wena unxiba into engaayinwanga it's a must ukuthi kumele ayine. And for mina I believe those are the actions ezomuntu ukuthi umuntu yabe enothando for wena mayezokwazi ukuthi ayinele uthi wena unxibe. These days nje I'm rare to find ukuthi umuntu ongamlobolanga evuma ukuthi ekwenzele iwashini ayinele ekuphekele enze yonke leyo nto ungamlobolanga. And worst part la eGoli uyayazi nayo leyo nto angithi. Hayi ngimfazi emakhaya ke salukwazi lokho. Uthini? Wathani? Imani wo. Ngimfazi emakhaya. Athi yo ufuna kwazi lokho. Yo ufuna kwazi lokho. Ngimfazi emakhaya. Yebo. Yebo ngimfazi emakhaya ngilobolile. Wo. Lehlisa umoya. Udlala ngami for 7 years ngitsho ukuthi ngibuza ngakupha abantwana abayi2. Aze ngazana abantu abathi ngiyahamba namhlanje la. Ngikho ngibiza abantu babhasi beJoyce Bicycle bazongitshela iqiniso ukuthi kwenzakalani. Ngiyahamba. Bhuti mara nawo hayi. Awutshele mina why akangihloniphi. Akangihloniphi. Uqale nini ungakuhloniphi? Cela ingiyeke bhuti ngishaya. Akazokuhlonipha. Manje umzaliselana umuntu ongakuhloniphi? Uyazi nawo bhuti nami angazi why ungazisi into engazazi mina. Nami ngiqhamuka ngiqhamuka khona ngivala khona. Yini uva lokuva khona ubuye ugibela phezulu kwakho umzalisi. Uthatha ubuntombi bami wena. Bangithatha ubuntombi bami wena ungithembisa isithembiso ezingekho wena. Mara ngakutshela ngathi mina ngishiya umuntu. Uxokelani Brian? Uxokelani ngoba ungithembisa izulu nomhlaba into engenzeki. Yebo. Kunini? Emakhaya ngimlobolile. Ngiyahamba namhlanje bayingane zami. Umlobolile? Hamba ushe bangani. Manje yilo nto leni beyikwenza ukuthi wenze yonke lamanyala ukuthi uloku umkhohlisa. Akusimanyala bhuti. Ngikhuleka iqiniso. Ngathi ubafuna kwazi iqiniso. Manje iqiniso lelo. Yini? Ngiyopakisa impahla. Mara mina ngizelanga uzongicabanisa. Baba ushiya abantu bami. Abantu bambasala. Mr. Jones ngicela please go help here. Yeah, go help her with whatever she wants. Bale mara yini leyo yenzayo? Mfethu awuzela. Awuze Mr. G awuthathele ehlalela. Ngifuna ungichazele something wena Sibali because manje ngathi udlala ngosisi wabantu uyabona ukuthi mangimbhekile khona omunye umuntu obengayithathela nje umfazi uyambona ukuthi ngumfazi nje ungikhandashisa njengoba umbona so ngiyomenzani mara bhuti wami ngiyomenzani sengimlobolile angikhandashisa angithi ulobole emakhaya uqale ngombo oqale walobola emakhaya before udibana ngathi emakhaya ngilobolile vele ngeza ngala ngemsebenzi wazodibana naye ngadibana naye ngala mara uyazibona ukuthi wena ngoza ngoba honest yima utshele mina something umfazi wakho semakhaya uyayazi le ndaba akazi bantwana mangihambile nebantwana mara bhuti wami uyazi ukuthi iJoyce Bicycle ibukela ngabantu abaningi ngasho ukuthi kahle kahle ifika yonke ngiyelo ngibize iJoyce Bicycle mara umfazi wakho uyazi ukuthi masisuka la namhlanje ngizoqolisa mina ngizoqolisa kuye uzo understand uzoxolisa nini ngoba maye uzobona sekubona angayibona bese ngibuza sengiyamchazela ngafana uzokubuza uzovele kushiye ngoba for 7 years uyasho ukuthi I'm sure naye umenza islima njengalo ele emakhaya nani bhuti angeke so unazo ezinye izingane emakhaya nginawani emakhaya wona lo mfana yini amantombazana lo mfana umfana so ngalabo abantwana balana uzokwenzani ngoba bahlawulanga awubalobolanga kumele ubahlawule abantwana balosisi yakunankinga ngahlawula abantwana bami babuye ekhaya into ozoyenza nini leyo wena bhuti wami njalo usebenze iso wena kusho ukuthi soyiqoshile la kami akahambe no angeke thina sizomkhapha ngithi yabo maye siyamqoqisa uMr Jones usamqoqisa sizohamba naye thina siyomdropa kubo so into engifuna uyazi ukuthi kubo ngithi ngiyakwazi kumi kubo sengiyohlawula nini
thina sifuna ukufika sikhuluma into evakalayo lapha ukuthi sisi abantu ifamily yakwaSisi sibaxelela ukuthi silana nomntana wenu because uhlulekile. My brother was lying to her ixesha lonke. Siyobaxelela yonke lento okudala uyenza kuye. Ngizovela maybe enyangeni ezimbili. Maybe. Why ungaveli manje wena bhuti wami kule nyanga ephelayo ngoba iyaphela inyanga next month? Angeke mina kethu angeke. Why? Nyalo ngeke ngipatshapatshekile manje. Upatshapatshekile. Yeah, ngipatshekile. Mara usaphuza. Imali yokuphuza vele likhona bhuti ma uyindoda. Ngithi ngiceda so stress le. Mina ngiyindoda mara yokuhlala ukuphuza ngihleli ayihleli ngekho. Mina bethu ngiyashajwa kandini njengoba ubona so. Esiphi stress esikhulu esokuthi umuntu ekuqhathe for 7 years. Ngapha uyakugibela, ngapha uyakuphekisa, uyakuwashisa uthi yena kanxiba impahla ezingaayinwanga for 7 years. No ethi umcela ukuthi ekulobole. Nestress sokuthi umuntu umbuza ukuthi ngicela ungenzele into ethile singavani kulezo inkulumo. Esiphi stress esibhlungu kakhulu kuzo zonke between the two. Mawungesingawe mawucabanga. Ya kona sibhlungu lesokuthi for 7 years solo kumthembisa amanga bo. Kodwa so wena kube ukuthi sengizolungisa ukuthi ngihambe ngiyohlawula abantwana sengiyabuya ke. So if bekusiso okuxoke for 7 years udibane naye engakuxelelanga ukuthi unabantwana bawu2 emakhaya ubuzoyithatha kanjani wena leyo ndaba? Eish. Ya beyoba madimo. Beyoba mazimo. Yeah. So yes understand ukuthi point yethi iqhamukapi kulento yonke enzakalayo mangithi wena ngicela uyohlawula labantwana labo at least yenza isithembiso ukhuphe lokho kuncinci angeke uzuyikhuphe yonke iphelele le mali yenza isithembiso ngoba ngiyazi ukuthi le family ingeke izokukwatela kumanje masifika nalo mntana bangeke befike baku-accept nje wena from now on. Hayi akunankinga asingahlela ke kule weekend elandelayo ke. So ilento kumele siyisho thina masifika lapho ngoba kumele siyobachazela ukuthi sesiza nomntana abo esefika ekhale ilento yiyo sekaphethe amabheki ngoba kwenzakalani. Ya singayihlela le weekend ngiyohlawula ke. Engane ziphi secretion zikhona sesikolweni. Okay but uyazi into esoyenza yini? Mr G ngicela usale la usale lana ku my brother. Sizohamba no Mr Jones mina no Sisi. Yabo wena ngizosala no my brother ngicela ulinde le ingane until isifike la. Masifika le ngane ngicela uze nazo le khabo Sisi. Ungangenzela leyo favor Brian le ngane uzozibona maso uzihlawulile. Ayikho inkinga. Uyangithola? Ayikho inkinga bro. Yeah ngoba ngiyabona ukuthi masingashiya le ngane la angeke uzuhlawule wena ngiyakubona. Ayikho inkinga bro. Yeah sizokubona mina mase sibuya if usokwazi ukuthi sibuye. Hlala phansi la Mr G xoxe nawe. Guys niyabona sifikile la kulomzi manje yini le yenzakalayo for 7 years angeke akekho umuntu ongayivumela I'm sure ngiyayibuza ukuthi if bekusisi wami lo sengidibana sengive indaba kanje ukuthi nanga umuntu uhlala nosisi wami for 7 years kanti uyamqhatha sekamzalise ngingakulayita mina ungakholwa Brian ngendlela yokuthi inhliziyo yami ngamoshakala kabhlungu ukuthi usisi wami lo ingane yasekhaya and worst part uthi usisi uye my brother wamthatha ubuntombi manje for ini emhlalise for into engekho so into soyenza manje soya kule family ke siyo drop usisi sorry no Mr Jones siyo drop usisi le and then Mr G uzosilandela nale ingane until ubafo yenza into right lobole uzokwazi ukuthi ke iqala ukuyibona ingane until then nathi somdlalisa ngalendlela bekadlala ngayo sisi abantu I'll see you on the next episode guys ngiyanthanda.